In ona je lepo se zdol dala s poslancem za to, da bi, ne, mislim, to imam jaz zgodbe. Ali pa pride ena, da lepa, zdaj jaz sem car, do Lepitice jaz pridem s pametjo, ne. Oni poslanci morajo pa plačevati te kurbe, ne, ali pa, ne vem, študentke, ne vem česa vsega, novinasta. Koga pa je, 500 evrov mi je dal. Poslanc. Se kolega, ne se s tem špilat, ne se v kurbarijo, zato, ker ti bo pasal, ker to, ko ti se dol daš s tipom, to ti tuh ti paše to. Jaz sem me res dobro obdelal. Me fant nikoli ni tako, ne. Ja, zakaj je pa ta boljš obdela, ka fant? Ja, zato, ko on ima tečno babo in tu dobi seks bombo, tak, jaz vem, koliko je bila lepa ta ena. In po je dal 1000 evrov. 1000 evrov je dal, da bi se še dal. Sem rekel, Leo, nejat. Ne, kolegica ena, znanka. Da pride k meni, da ti tole mi povej. Prijateljica bi rekel, no, ne se s tem špilat, ker ti bo to klušin, pa še 1000 evrov dobiš za eno noč. 1000 evrov. Madonna se res dober. Ja. Dober je bil, pa še plačana je, Madonna. Ne, te kaj bolel? Več me ni bolel. Ko mi čakam, da me spet pokliče. Leo, ne se v to spušati. Če mi verjameš moje pameti, ne to delati. Pa to imaš poslance, to se jeba, če te glavon.